Sakieu kesuyuhan, boga babaturan, boga pengertian, terkudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu kesuyuhan, boga babaturan, boga pengertian, terkudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Doi, emang nek main naon doi? Ini orang main tam-tam bukur, masih ada inget toh? Ih, seruan tuh doi, saya tikan mah. Ih, heueunya gimana? Ih, heueunya, bener. Emang kamu nggak ada pacar? Nggak, nggak punya pacar. Ceng, ada anak-anak tuh kayaknya, Ceng. Mana? Lagi pada main apa itu ya? Samperin yuk. Ada tuh. Hei budak, satu datang duaan nih. Deket luannya. Ya, woi. Beneran ya, Ceng. Ceng, orang main tam-tam bukur ayo. Masih ingat tuh ya? Ada tuh. Yuk. Ayo Ceng, kurang main. Cep, tam-tam bugur itu apa, Cep? Ah, nggak sat, hai sat. Kurang gambreng bela hayu, ilu, ayo, main. Ayo gambreng, woi. Yuk. Om pimpale gambreng, si Uceng pakai bubuk rombeng, balik di pasar gumbrang gambreng. Nah, jadi Uceng. Aceng. Udah sat, kabehan. Udah ikutin Acep aja. Tam-tam bukur, selelek kundan lima mata, lembing mata paku, tarik bimbing dapat satu. Isi kosong, isi kosong. Cok, bukse bau jasa. Tuh masih ngeceng. Oh, jadi cara mincil. Anak milih naon? Nah, kita beda apa? Mangga. Apel. Oh, apel. Apa aja dah? Apel ka aing di balik. Wah, Satrio. Milih naon? Berapa tuh? Hah, milih buah-buahan. Hah? Berapa tuh? Datang ka aing deui. Buah naon deui? Bu stroberi apa mangga? Mangga aja tuh. Mangga, kaing. Kaing di bae. Anak kotor. Sok mangga. Uceng. Dek. Ya, Yun, ayeuna mah alhamdulillah. Bibi geus boga usaha, najana leutikan ge. Heueuh, Bi, alhamdulillahnya singgara lancar. Amin. Ya, Yun ya, geura bacokan nih mendingan. Tah bawangna, tah pedangna. Pedang. Ih, jaya mah suling, Bi. Hayo cege tiup ku Yuyun, aya emang eta suling mah. Yah, Bi, yun tiupnya. Tulung tutut. Hoba. Ih, jauh Yun. Ngeunaheun suara sulingna. Tak Bibi, suara Bibi eta mah. Bibi sih yes, bae. Ayo Ceng, tangkep ayo. Di sana lah, dia mah curang mainnya. Silah, tersep lah. Udah, Ceng males main lagi. Bodoh lah, cep ayo lah, mending orang ulin be. Ayo lah. Ayo, Tersep lah. Doi, Uceng lu doi. Ceng. Nonton, jangan dibahas cuy. Sana mah. Udah, ayo.
Nah, lu saya nyelkeun aing mana sakit tuh nak? Main cau. Masih bagus Bang dijalakan daripada kalau di sliding sih ya. Wait, tenang ha, kalem, slow, kos di pantai, oke? Ah, gak aja aing mah. Masih dendam kasih Ran. Ulah sok dendaman gitu ah. Urang teh geus kolot ha. Oke. Ah, gak aja aing mah. Oi, pan galak ah. Numpang mana? Ayo. Nah, kerja aja. Ah, kabur mana siapa tar? Cegat poe nggak itu. Ayeuna orang kemana deui, Cek? Tadi main tam-tam bukur enggeus. Urang yang tegeran bayu. Hah? Nyegelan, Cek. Aya tahana rada torek, neger hana neger. Sungguh terlalu. Bener-bener kan? Atupan aing teu nyaho, Cek. Geus lah, ayo tuturkeun be. Ayo tuh. Mana sih? Bas ribut bae, tarolot, ada sir. Bagus, Bang. Urang geus kudu nyontok kudu bener. Nah, gitu resep aing. Kan ulah garlut bae. Emang kunaon saat ulah ilu jeung aduy? Itu loh, Ceng. Kan waniran lagi nyari aduy. Oh, nu tadi waniran nang ilu. Iya, Ceng. Waniran kan udah aduy ngambil radio. Nah, radio itu rusak. Ayo, aduhna tuh aduhna. Ya, habis lah. Manuk tekukur tak lagi punya tempat jeung nyandung. Aing ngomong nyandung. Baik wa aing nyeker di pelakan wa aing tadi yuk. Bodo amat tah, rehe yuk. Jeung nyandung. Cep, tanggal saya gak ada jasa. Tanya aduy. Alayu. Ulah deui pamali. Astagfirullahaladzim, uunya. Cep, ini orang bantuan mandiran bayu. Ayo. Pantumin amat aduh daikeun bantuan waniran. Laina. Woi, Cep, hayu pancing bae sia. Hai deui. Dek naon sih sia si aduy? Ayo be. Woi, Wak, na kamarana. Geus tenang. Ulah ada tadatan bae. Ya, Ceng. Semuanya kita jangan main sawah dulu ya. Kamu tuh balik-balik nak. Ya, ayo. Ceng. Nanti saat kan waniran ketemu Adi kan, pasti Adi dimarahin. Iya itu bener. Bisa lah balik-balik. Nah itu. Sero bae sini ya elah. Contohnya urusana. Mau kena si deui? Itu nyawa tua. Malam adu jeung Acep ndeka bantuan pertanian uwa. Nya Cepnya. Heeh. Ah, sia ulah sok-sokan ngebageran aing. Rado aing rusak kamari gara-gara sia main cokot bae. Keseneng aing ke kelakuan sia. Main cokot bae, kos maling. Geus. Sia mah geus bae. Aih, Wak, kok nuduh aduy gitu sih? Nyao, Wak, lain aduy lain, sumpah dah. Tuh kan, cek aing geus sia. Ih, pensia kitu lir, sir jadi batur wah, jadi musuh aing duaan, ha? Karena sabar heula, eta kan budak leutik meureun. Geus, Wak. Pamali ulah ribut bae. Pan sakeuring dige. Oh, geus Wak, urang dek niat baik ye, dek bantuan uwa, pan uwa malah gitu sih. Oh, geus aya kitu mah. Kudu cek Acep. Masa geudeung deui meureun. Naon ieu sagedeung deui lir? Oh, geus atuh kitu mah. Cenah si Arisin dek ribut bae. Lain kitu aing mah sok karanges bae nya cocodo. Ayo deui. Yo, itu saha ieu Ayo, kamari. Ribut bae. Kolot ge. Ayo. Yo, di dia negar nahan. Emang bakal menang, Cek? Menang. Yo, kodong yo dimantrakan. Assalamualaikum menang seisukan. Udah.
gitu. Ayo. Lihat tuh. Ya itu jelema nanya. Sampurkeun ku aing ieu. Hai semuanya, jangan lupa ya bagi kalian yang pengen lihat cerita-cerita Sunda bisa subscribe channel YouTube-nya Official Temulawak. Jangan lupa di komen juga dan di like. Doi. Tuh gerak promosi doi, ulah joget bae. Ya eureun, heeh. Naon? Tuh gerak promosi doi. Ngacep bae itu promosi lah. Ku aduy. Atuh. Doi, bahasa Sunda bae ulah bahasa Cina. Oh, maafnya, penonton orang bahasa Sunda. Oh, orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya dulur. Yo, orang ada rek memper kenalkan. Kaos official Temulawak. Halus kualitasnya mah pokona mah teh isbana. Dulur hang deuleu. Yo. Hareupna gambar kieu. Ya, kitu tadi cenah hareupna. Kan aku ngacep. Wih, halus. Pokoknya mah ulah pohonnya. Orangnya buka topina. Mana topina mah tuh? Duy. Tukang topi, Mang. Itu tuh penonton yang topi tuh. Temen tukang topi, tukang lepet. Tuh penonton yang topi. Ayo yang topi. Halus tuh. Halus topi mah tuh. Tuh, guys. Tuh, halus. Kayaknya tuh. Ya topi nangeran atau? Topi ngaranna topi buket apa baket? Buket. Oh, iya, buket. Nora. Ya topi biasa, ya topi biasa. Oke, dulur. Warna bagus. Oh, pokoknya di ordernya, di order langsung hubungi IG-na official Temulawak. Kayaknya. Hargana. Bener bet tuh duit. Oh, emang sakitu atuh murah mah mau bisa balik. Ih, banget pokoknya mah di ordernya. Jualan ketan-ketan aku segitu mah. Kenapa saya bau ketat kok? Ya, ingetnya. Pokoknya mah nges. Pokoknya mah di ordernya IG-na official Temulawak langsung hubungi DM. Oke, terus Nges pokoknya mah iya. Nges bosen. Tapi hargana mah Gitu, hargana mah cocok kan ya. penonton bosan tuh nulis dia. Hargana cocok. Hah? Hargana. Itu bau angin. Hargana mah cocok, guys. Bisa pegang aja. Hargana murah. Tapi kualitas IG-na official Temulawaknya. DM IG-na official Temulawak. Bagus tuh. Joget kelah tuh. Balik. Emang ketinggalan kereta? Juga kejualan kan. Saya bisa jualan. Enggak saya tuh balik. Joget. Musiknya hawa. Joget. Balik. Ayo musik. Oke, ulah pohon dulu. Oke dulur ulah pokoknya di like, comment, share, and subscribe yang di order ya kaosna, topina, oke? Langsung DM IG-na official Temulawak. Come on baby. Pokoknya mah I love you dulur. Enggak lah. Iya cocok untuk semua kaum. Pokoknya makin kece, makin keren. Iya. Gus lebaran balik. Bubar. Wek Tom, poek tekan jalan.